Tala whalawa I le nei vaenga o tala whau. Tō tele I a tangata na awai se sauni ngā lotu whaapitoa, Vigil, sa whaia ana pō I le malai o le Maunganui Park. Manatua ai ma tālosia I lātou ua whanoro lātou soifua I le solo ele I le maunga o mauao I le ai o Tauranga. Lipotia mai le whaatasi atu I ai o le palemia ia Christopher Luxon, ai whaapele minista o pūlenga o whaalawelawe whaafosei o Mark Mitchell, ma le pulenu o Tauranga ia Mahe Drysdale, ai whaapea ai fo I manisi o fo I pule o le palemene I lea sao ninga no pō. Na amata o na anga I atu tangata mo lea whaatasinga po le itu lai valu I le fiafi, ma e tā ane le iwa, ua matuato o tele lava I lātou ua whaatasi ai, mo pese-pesenga matalo sanga molia, ona o lea whaalawelawe, wailonga o na mawhati ai le totele, ona o soi fua ua mau mawai. Whaalia mai e stasi sa awhi ai le whaatulanga ina o le nei sao ninga o Rachel Bailey, o le totele lawa o tangata nanga I atu e fia whaalia lo lātou langona o tia lofa, mo a inga uma o tangata e to ono ia ua mautinoa, ua malili wai nei whaalawelawe le waweao le stofi talwai. Sa whaalia fo ilo lātou nganga whaawitai, I au nanga ma le tautua, amata ngā luenga au fi ai leo leo whaapea le fans, maisi au nanga fiso swani, o loo a fia I ngā luenga nei, e le ngata I le Bay of Plenty, ai whaapea ai fo I maisi vaenga o New Zealand au fi ai Gisborne, tai Rafiti, ai whaapea fo I Northland, ia sai longa nā whaina I lo longa ma tā whenga mamafa I le vai aso ua mawai. Nā tāo fia ngā ruenga I le tausā I lia o tangata ua masarumia o lo tanumia I le soro ele I le maunga o Maunganui Tauranga I le Sanafi, ona o whae te tenga I le saunga le mū o lātou o loa fia ai I ia ngā ruenga. O le latalatatu I le sefulurua I le aulia nafi nā tāo fia ai ngā ruenga nei I le elina o le palapala o lo tanumia ai se vaenga tele o au tafa o le maunga, ma fua lea o na upolenga I le ono toe solo ifo I lalo o se vaenga o le maunga o loa fia. Na te tala ai le Sanafi, le Community Care Centre, le he mai aroha I Tauranga, mo tangata sa ngā solo atu e fia whaalia, le nganga whaamawau, ona o tangata o mautino o whano le soifua I lea whaalawelawe. Whaalia ai le pulenu o Tauranga ia Mahe Drysdale, o mawhatia whaatasi tangata o Tauranga, ma ainga o I lātou ua marini wai le whaalawelawe ma te utia le nei. Mai ua whapeo na whaawa no I nai le Community Centre, e wheilo iai ma whe whana ai ai. O le astona I leana amata mawai tino maliu o tangata sa tanumia I le solo ele le nei, peita ai o lo taumo whaipe sa ilisi e le I maua. O le aso fo I lea na whaasalau I nai whaalau I tele leo ia ingoa o tangata e to ono ia ua mautinoa nā a fia ai lea whaalawelawe. O lātou nei au fia ai ni tala wau e tai se fulu lima tausanga le mātutua, whaapea ni tina se to'olua e tai fitus fultasi tausanga le soifua ai ele ai se tangata Pasifika o a fia ai. O le totele o tangata nei sa tanumia lātou camper vans ma ta avale ina ua solo I fo iai le palapala I le malosi o timunga na awhi ai le vaenga o le tunu o I le vai aso na te nei. O le vaenga tonu na tupu ai le whaalawelawe I le au maunga o mauao e iai le paka e whaao ngai tangata e tonga la wapi ai ma paka ai a lātou ta avale ma camper vans ma e masani o na matua tumu le no whanga I le taimi o aso malolo le tau mawhana. I isi vaenga o New Zealand o lo whaawau fo inga ruenga I le tau toe whaalele ai o mea na whaalenga I nei lo longa ma ta whenga ma mawha na a fia ai e pei o le tu malo Northland I le vai aso Talwai. O le whaalewalawe le nei le tu malo le Bay of Plenty ua whaalia mai whapea a tonu o se whaamanatu tā ua lea e sila fia ai o mea nei o solo ele po o landslides o whaalawelawe au pito I mata utia lawa ia o le mau whaalawelawe whaale natura e a fia ai pe New Zealand mai lea taimi I lea taimi.
o le vavea o le stofi lea na solo I whaise vaenga tele o le maunga o maua o matanu miai ia le vaenga iai le paka mo no whanga e wha mautua tu iai tangata tā whao le o mauti noa le whano ai o le soifua o tangata e to ono mai o lo whaia pēa ngā ruenga I le tau sā ilia o lātou tino. Ai sa mua atu fo I le isi solo ele I le pitanu e ngoa o Welcome Bay I tā ranga lava le fo ina mali li wai isi tangata e to lua ina ua tanu mia ai lo lātou whale. O nei whalavelave na tūlei mai le tau whai unga o le vaenga e whai ngoa ina sainisi o le taanusanga o winga o le tau e whai ngoa ina o le lanina cycle lea e māsani o na matua mamawhai ti munga a awhiai I a vaenga I mātū o New Zealand. E iei vaenga o New Zealand sa wha mau I nai le sili atu I le lua se lau milimita o le swa timu na pau iai I le tonu o le lua sfuma le whai tū la a o le itula I mai I solo ele nei I le Bay of Plenty o se a whainga ua mau lungatu nei lo le tūlanga e māsani o na adia di mai ai ia ni solo ele. O I tu malo e au fiai le Bay of Plenty va pēr le Coromandel, Northland, Matai Rafiti e au pito I a whaina ngō fia tele I ti munga mawha mahua I o na tūla I mai ni solo ele. Wha maunga na amata mai le tau sanga tasi valu whātolu o I loa ai e au pito I to tele atu tangata ua mali liu I New Zealand nei o na o solo ele whaatusa I isi whaalawelawe whaale natura e pei o mafui e ma maunga mu e pāpā. O le fo I ua I loa I suenga o le vaenga lea na tupu ai le whaalawelawe maunga nui ma le taatianga o lau whanua o lea vaenga o New Zealand e tele ni solo ele sa te tupu ai I aso ua tua nai. O lesto nai na mawai le tino maliu o se tangata mai le waitafe o le Mahurangi Riva e lata I Warkworth I mātua o Kilani le ana ta whea ai le ta'wale se li au tau mawhaia sopo ia leisi tu vai I le taimi o ta whenga malolonga mamafa I le aso lulu taluai. O sa ilinga sa whaia mo le nei tangata I leo maisi au nanga la vea ai le ana mawai le tino maliu le nei le fiafi o le aso tona ai. O le a whaia ia tūlanga masani e wha mau ni ai po o I tonu le tangata ua maliu ai e tali tanuina leo o le tino maliu le nei o le li lea sa ta whela na ta vale I le so lulu wha alia mai leo o la ta vale na le iloa o se tangata mai Giri Pass e fast full fidu tau sanga le matua sa to lua I la ua malesi tangata I le taimi sa tauma whaia I so po ia le la ta vale le waitafe ai na ta whea ai le ta amale sa mawhaia na whaasauina leisi o I la ua nei ai leilo ai le ta vale whaapea ma le ave ta vale le ua maua I le taimi nei. O leisi vaenga o le tatu Tala ua whaite o ina malosi e le lisa ave taruaima ma komisina maurunga o New Zealand I pele tania o field golf ia le minstale vai fafo wa vasa manai o Winston Peters I lona le tu malosi le pui fita New Zealand mai ni tua inga malosi na whaia le pelestene a Amerika o Donald Trump e whapea sa le I fia pito I luma I la tau I le taimi o le taua I le tunu o Afghanistan. O se tustusinga a fiol golf sa whaasalawina le Facebook I le stona ina I a tauai o se tūlanga le manuia tele le file mu pēa au noma se whaupunga mai le minstale mai whafo New Zealand e tali atuai I ia la fonga mamafa mai a Donald Trump. O la fonga nei a Donald Trump sa whaia I se taunoanga mai le TV o le Fox News I le vai asa na tenei I sui se lani na visiting ai o ia pe whamata e langolangoina malo le nei to le United States o Amerika pe a whaia o sa whaia e se fili. Ta awai Trump o le facilitele pe whamata o le a iai la tau nei pe a whaia mo o mia e Amerika na ia whaalia manino ai e nate le mauti noa le atu langa. Ta ua fo ia Trump e mawhaia na la tau whapea mai sa iai la tau fita I le tonu o Afghanistan ai e moni sa iai ai sa le imana na o I pito I luma ai sa tau mamao I tua mai le leina sa ve vela ai le taua. O ia sa noanga al pelestene Amerika na ilonga o na le fia ai I a tunu o loa tau whai mea whaatasi e pei o peletania
le ana whaali ai le pālemia ia Keir Starmer o ni la fonga le manuia tele matau whaaleanga. O ia la fonga o lo whai jiwi na i field golf le minsta al mai whafo New Zealand i lona le whaia leo se tali e pui ai le malo si le lango le malo mo le fita New Zealand ia sa awina atu i Afghanistan ina ua tālu sanga mo i ai le malo a Amerika. O field golf e pe na sila fia sa ave taruai ma komisina maurunga o New Zealand i Peretania. Mai tele fo itu sanga o ve o ia mo minsta le vai whafo a tula i mai le whainga malo le lai pa ia so ua mawai. O le masino o mati o le tausanga na tenei, lea na wha malo lo ai wa wasa manai o Winston Peters i a field golf mai lona tawhinga na iai i Peretania, ona o ni ana saunoanga whaitio i le Palestine Amerika o Donald Trump. Ua whailo mai se fuafuanga a le whaalapo tongo tau i o whaalaveleu whaafosei po le ACC e tau fia ai le ono ngau se vai ngā tupe o i le luas furuono piliona tala a lea whaalapo tonga tūma o tia le malo. E manatu le komiti whaafoio le ACC a whaie le whaatino ina nei lea fuafuanga e mautinoa le o atu lea whaalapo tonga tele le malo i se tūlanga o le a whainga tai ona ngawhatia ia le whaawawina o lana auaunanga a ngai atu i le lumanai. O se vaenga o le fuafuanga e au fiai le whaawhainga luenga ina lea o nisi tangata whainga luenga whaapitoa i le pū lea o ngā luenga ato aima le whaititia lea la whainga o tangata o lo lato maua pea i le so swani mai ni manuanga e le matua onga mati ngā ina tele. Whaalia mai e te ifono o le komiti whaafoi o le ACC o Chan Dawson ua maita wina le whaato o tele ina peo tangata o lo maua le soani mai le whaalapo tonga le nei ma whaatu waio na toi foi e whai ngā luenga ai mai se lawa i lātou e le tu ngā tele pe ti ngā ina tele o lātou manuanga mai o le mafuanga leo le alu pe i runga o le tau au onanga o lo whaatino e lea whaalapo tupotonga. O le tausanga na tenei ta ua Dawson sa whaalui nai e le ACC le au whainga e tusa ma le valu tesi ma le tasi piliona tala i le tau mo whaalavelave whaavosei whaapea le tau o le tongafitinga o tangata na manunua ato ai ma le tau o ngā ruenga mo le toi whaafoisia o lo lātou malosi. O le tausanga fwoi o mawai sa whaamawina ai le si tia lea mai le se furudua fe tolu se lau a ngai i le luas furufaa fe 5 se lau o tangata na o lātou maua ia vai ngā tupe fsosani mai le ACC vai aso taitasi mo se teimi ua siri atu i le tausanga a toa. Ua whaatauinai e le ACC a whaie le whaia wawe se tonga fiti le neimata aupu o lona winga e auri atu le tausanga e lua afe tolu se furu ua o i le luas furu ono tesi ma le tolu piliona tala le tau a whai o le tau au nanga nei mai i le whaalapo tonga o tau i o whaalavelame whaafosei. E amata i le so se ia o i le asunga fua le aso iwo February o na mawhai o na toa ea onga mo le kuata mua o le neito sanga fau lua afe lua sefuru ono. E pe ona si le fia o a onga laiti primary schools e le tau o na e mo le a whainga e tolu se lau valus fulua a whaaso i le tausanga le nei. Ai o a onga maulunga po o kolisi e le tau ona tolu se lau valus fulua aso e ai i le nei tausanga a toa. E lua ni a onga fau le malo o le a te talai le nei tausanga whapea i a nisi a onga fau tu maoti i e ta ua o Tiare Schools. O a onga fau nei e lua o le a onga i Rolleston whapea ma le a onga Flatbush i au Kilani. Aina whailo mai e whapea e fitu ni Tiare Schools fau o le anta tala i le kuata mua o le tausanga nei. E au fia ia onga fau se a onga tasi e whaia online, ai whapea ima se a onga e whaapitoa lava i mea tau tā alonga. Tausanga na te nei sa mai tau inai le si tia leo la whainga o tau maiti a onga na urufale i a onga SS i le tono New Zealand. Lea na whaamawina la whainga e valu se lau 5 furu ono afe, wha se lau se furu ma le lua. O le so e tula i ai luma o whaamistonga whaitu ma loi le ai o Blenheim se li i moli ai le leo i lona vea whaamalosi o se tangata kidnapping.
luas fruiva te usanga le matua le nei tau lea na ta fia le vaula stonai mai le fale o se ainga i le wala ingoa o le Lakings Road le i te le nisi whaamtalanga sa tu ina mai le leo tu sai o lea wha lave. Iai se ali i New Zealand ua tauma whainei ina ia whaatuwina se matatia o le a whaamawina i le tusi fo i le nei le Guinness World Record wala i le whaonga ina o se wila tasi le pau se unicycle ta milo ai o ie le lalolangi a toa. O le nei li ingo i a Norm Joe mai le nuo Stratford i Taranaki whapena mua i fia i le tu a inga o wila i le taimi o Sāmoa tapu o le whaamai ko vitis furuiva. O le asas furuono i anuari le ana amata i le tau mawhainga le nei li i mai le nuo Bluff i le motu saute i le whaamoe moe tie mua mai le pito i lalo New Zealand o i le nuo pito i mātū i le tolo o Cape Rainga le de tau na tau nua atu iai i le masina o me. Na ia ta ua o lona whaamoe a uma New Zealand o na malanga lea i Alaska amata i leisi vaenga o lana malanga ta amilo a nga i atua i le tūlange i sasae so po iai ka nata whapea ma Amerika a o le i malanga i Portukale whaaso atua i atu nuo Europa whapea ma Asia ina ia soa i le lalolangi a toa. O le teimi nei o le ua se lauono se 10 kilomita le mamao ua tie ai o ia i lana unicycle ta lua na ia tu ua i a Bluff ai mana o mia le au wha inga i luas fulmole iwa 5 kilomita ina ia wha alea o ngai na i le matatia o loo i nei le Guinness World Record. Ai i le motu o Taiwan ua ai se li mai a Amerika ingo ia Alex Honnold ia le fale ingo o le Taipei 101 o le fale au pito mau nunga lea i le nā tunu u unoa mani puinga tau i lona saonga le mu. Tasi le tu la, tasi minute le umi, sa tau mo whai eile nei li i mai le taelo le fale, se ia pa ia le tuntumu, mai ua ia whaatu i nai se matatia le laulangi, i se tangata ua ia mawhai o nā se fale maa wurunga, unoa ma se whasoani po ni me pui ai lona saonga le mu. O le fale le nei le Taipei 101 lima se lauma le 8 mita le maurulunga lona se fulma le tasi i fale au pito maurulunga o le laulangi. O le tausanga i luafe ma le whana te tala aile nei fale, mai na vea aile na taimi ma fale au pito maurulunga i le laulangi a toa. Peitai o le ua tele atu i si fale ua maurulunga atu ai i le taimi nei. I tālonga soka o le ua se atu i le tūlanga lua i le whaasalonga o au o le tamisanga soka o le A-Liga Australia i le aua tamai tai Wellington o le Phoenix ina ua manu malo i le latu tālonga ma le aua Adelaide United. O ai o le tālonga i pori rua i le Sanafi tolu Wellington a tasi Adelaide. Ua lima i nei malo le Phoenix, tolu tutusa mawhaia ina tolu, taru ona amata le taamusanga o le nei tausanga. O leisi e la tau tālonga e soai o le a whetau iai ma le au o le Newcastle Jets i le aso mua o February. I tālonga a wheleti o le walo ia nei o na vele li i talavau o Sam Ruth ma tangata taalo e se furuona tausanga le matua o pito i sawa i le tuunga o le maila. O le pole astona i tālonga le Cooks Classic le sa whaie whanganui na momoe aile nei talavau mai tā ranga i lona taimi tolu minute limas ful tolu tesi valu tolu se kone ma na ia tatai na aile matatia na umia ele li Australia o Cam Myers mo le vaenga lea o tangata tais furono tausanga le mātutua. Na tūlanga lua atu i a Sam Ruth i na panga tu leni o le li o Sam Tanner le ua whaalua na tau vaile Olimpeka mo New Zealand le sa so swani tele una ia i Sam Ruth ina ia ausia le nei matatia i le tūlanga ai whapea mo le tele o isi tu unga ua la tau wā whaatasi ai. O le taimi o Sam Tanner na lusfuli matausanga le matua na momoe ai sa whaamawina lea i le tuunga i la stona ai tolu minute lima tolu tesi tolu ono se kone
ia mai o tu mawai pe ona ia umia le siompini i le tuunga le nei o le maila i le vaenga marutua po le vaenga o le sinia a lii. E kirikiti whaala mao malo o le aua sikoti lani le ua sui tūranga atu i le aua Bangladesh i le tamusanga o le ipo le laulangi le vaenga o ta'alonga pupu tai luas furu ova po le T20 i le masina fau. Whaia le whai unga e pe ona whai lo mai le pulenga o le kirikiti whaala mao malo le ICC ona o le musu o le aule nei a Bangladesh e malanga atu e ta alu i te tonu o initia talu waipo polenga ilo la tau saunga le mu. E pei ona si la fia o initia lea o lo tali malo whaatasi ma Sri Lanka i le taunsanga le nei o le ipo le larolangi i ta'alonga T20. Wa umi se taimi o le maua se tonu mautu o le nei mata upu ona o le mau tutu o le mana o Bangladesh e le o la tau initia ta aloai taruai atunga lunga ilo la tau saunga le mu. Na tāsanga ai Bangladesh i le ICC pe mawhaia na whaia umala tau tālonga o le tausanga i te tonu o Sri Lanka. Pei tai o se whaia inga i le vale ICC ma le pulenga o kirikiti a Bangladesh i le soluru taruai na tuina atua i a Bangladesh le luas fulfai tu la e wha mauni ai, pele ai, lo la tau ta alo lea i te tonu o initia. Le la ua whiwhiri ai, le aua Skotilani e sui tūlangatu i a Bangladesh i le Pool C o le Taunsanga, le o lo awhi ai le aua Engelani, whapea le aua Nepal, Italia, ma le au mai le West Indies. E luas fulu i a la whai o au kitkiti mai a tunu SS o le langi e awhi ai ma le aua New Zealand, lo awhi ai le nei Taunsanga e a mata i le aso fitu o le masina fau o Februari. E le iai o lau kirikiti a li e New Zealand le Black Caps i le tonu o initia i le taiminei o le ua tolu ma losa so o le aua initia i le la series i ta'alonga ta i lua se furu ova a e to e lua i e ta'alonga i o lo o te toe o lo na winga la ua mauti noa ua manu maloa initia i le series i le vau au e lua. O le iai o Black Caps i le tonu o initia o se vaenga o tāpenanga a au nei e lua mo le ipu le laulangi i le masina fau i ta'alonga pupu nei ta i lua se furu ova. O le aua initia lea e umia le siompini le tāpensanga le nei le laulangi i ta'alonga T20. Ai o ta'alonga whaita wina po tests i le vā o New Zealand ma initia lea sa whaia mumua na manu malo ai New Zealand i le series e lua malo i le tasi a initia. O le whai unga le nao telefau.